Še kakšno vprašanje? Ne? Vsi vemo, kaj je treba delati? Ok, pa se pa kar lotimo. Tukaj je naša baterija pa stikalo. Ja, to je plus od baterije, to je minus od baterije. Plus sem povezala sem. Kako se bo odjetkalo? Ja, to bomo pa pol. Boste postopek jedkanja spoznali. Okay.